Okay, class 6 the thering on the topic dikhalana decimal gi ganre ra and chapter number 8 ra unlock the NCERT ni ting do chigre. Okay, class 6 ta on thangbo chapter the decimal je ma jang ni thangbo ni decimal gi example jikthi decimal la khala point yu gyo la ra point yu gi beneficial example number 37.25 ra china example jikela example jira the inji khattu in a low wake up the la decimal point decimal to low wake up the la khattu in a point gijela number in a low wake up the la single digit in low the house at main point the low wake up the normal in a 37.25 lay did not mikashi in the low the low wake 100 low and 37.25 low house a single in there the dilla digala the thawang na dinang lola khattu in a dikhalana once the chigni gi saja rang anjo 7 le ya lo ek lo chin chigni chune le ra once andi je khare tens how say tens la ani di je khale ya ga number jigina thande 1 jigina 137 le ra 30 le ya 10 na li da 7 ne ones ra and thanda di na 37 jibo da di khare chigni di gang le na khare ani hundreds and thousands to sleep the point ki jela rang so na ba khare re sam gut ta 10 le du la tv kap la 10 dus che ko ju 30 le ra dus le ra ones la di chigni sa chara ta ngo ju thanda ba rang so leba na tin se point ki jela number yu gi din ju la khal re sam gut point ki jela number yu gi la khal la na 10th le ra 10th la lo ri lo kap da 100 lo la na 10th la TENTH 10th la lo 10th la du ko 100 la na 1/10 nan tir ko tu se chigbo chikyang point gi jela 10th lo 10th and 10 gi jela hundreds lan do tu sin khare hundreds 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 lan do means 1/100 ko tu se how se ta mean gela ila dil halir lana di point dil halir lana decimal point dil halir decimal point means decimal gi point de check dil halir lana pawon check le ra dil har decimal point do ko ju se ta di low of the country load lana read as ra this ra read as khandis load lana gelangi na la sa 37 point khare point nara ani 0.25 nando lo kapta ko ju se 37.25 nando how say ani 37.25 tadi ma expand chiu kapla khandis expand chi nana 37.25 d it can be written as the khandis thina khisi ma khatam ga china expand khana 30 le do khare 30 plus 7 plus 2 lo da 2 dikhar sajal to 10th ki sajal do so 10 ki sajal lidu wala 2/10 10th th na wal yora 10th plus 5 di 100 ki sajal do so 5/100 next example digele di thira 2 ones and 5 tenths lana khandis thige 2 la sagele thingin di khandi thige 2 ones lana halor gele thingin na 2 the ones means chingni gi sajal do ani 2 lan thir ko ju se 2 ani the next 5 tenth lana halor la skele 5 tenth means 5/10 lana dus chin thir ko ju se ta di jela ani rang ju dus chin ma khaptu solve chi khaz chure 2 point di khare 5 tenth and the point jela number thangbo dirla sa 2 point khare 5 to split how say chikwa chikyang daran dele 30 la da 30 la di gola di khar chere 30 and la da 30 plus and la plus gira 1/10 la na 1/10 1/10 means point gijela number thangbo dirla sa gele thingin point 1/10 means point gijela number thangbo di khare 2 da ta thanda de na point gijela number thangbo di khare 1/1 chhur de la thanda point gijela number thangbo di khare 5 chhura dus chin how say ta dila di gol 30 point khajire 1 how say ta also next gele thanda de the fraction na thilaw ina lana khisi number chi gyo china penetration number fraction nala 0.04 do chi inga china fraction na thila na 100 scalar thamungi la rang ju khare
point me some number de ma t number 4 de ma shu sa ta di chil point gi je la number ha zu de angi ha zu de chik ni do angi chik point gi je no chik ni do so 4 upon 100 to steer chik ji kya 2.34 la ne yo chen number ji na point me some number t thamang na 234 upon point je number ha zu de chik ni do number ni de upon 100 khisi point je la 23.4 la china kissing adu 23.4 inga china 23.4 inga china adu dikha thire 23.4 la digala 234 upon 10 chilta upon 100 chang 100 dikha china point je number ni do on chin del point je chikina upon 10 chang ko se the next kisi decimal nan tu na pena china thagi example chikina 5 upon 10 chikla 5 upon okay dilen ora 2 upon 10 dang 5 upon 102 hinga china example tata 2 upon 10 la china decimal na fraction the decimal na hadis ti thamungin point me some number di point lego hazu the lego chik da dile digala dile point gap and point dingo su deu than da lego shi how say chibu ji kyang khar 5 upon 100 la china khisi la 5 upon 100 la china 5 upon 100 la na thamungin 5 di thi lego hazu the ni da chik lego ni digala chik ni and check gap point dingo su deu thong ala lego shi ko se chibu ji kyang 2.3 la china na point me some ni thi number thamungin la hare 23 upon point je number also the chick da upon 10 those changes ko the next topic dikhalana addition of numbers with decimals ra numbers the decimals khande tom go me yamina decimal the decimal example khari khande tom go me ra ta also thangwe la khande thina number jo ma shu thangwe la decimal points jara khaptu ma shu thangwe la khare 0.35 da 0.35 decimal point giwan sha point next they got the point the 0 point mash 0.42 those t and the hare also add which is add cheese which la 5 plus 2 hare 7 ra 5 plus 2 is what 7 ra 3 plus 4 hare 7 so point decimal point marangi shi 0 0 0 0 somna add china 0 ra so also answer dikhala na 0.77 is our hare answer kuch se the next topic the ni domna 0.35 down 0.42 the domna answer khara 0.77 ra ko se next thiwa dikhala na ta example je kesi 0.68 down example point nyam doma sure da hosa ta mungila 0.68 next dikhar do 0.54 thamungin decimal point nyam do share ta the next 3 da 3 la dola 3 jil number me samna azu khari add chera na 3 jil khare 3 jil number me na point gap 0 0 ठीक रहा जो confuse ma cha ta la 0 sha khisi number di chi po yunga china khisi di dus chin chi po na 3.0 chi po thin sha khisi ani 3.0.54 da 10th 100 for the 3 da ani 0 ni gap so do not confuse ma cha ndala so and then the next one to add chi normally add here ye gal shi tumna hare 8 plus 4 hare 12 ra number chik di 12 lan thi di gola 12 dus thira 2 di khari sa 2 di dela there ko ju se chik da number 1 di khorang di kang sa del thi di kang del chin ju chik thi 1 ko ju se 1 thi and di chik di side la chier da chik gal thuk dum na du gal nga do na chungi ra tayang goni chungi jik le sa chungi da gal 2 di yang del thi chik di khari del sha chik di dis chol to mer da chik chasa chik lego na chik rang kya ra chik lego na chik rang kya ra chik sum do na jare shira and decimal point ma shi answer answer khara na 4.22 answer ati ji how say ta kisi ji kya ya kisi number shemba ji na number this confusing type na ina confuse yo ma ta ko se ta de da 280 ra 0.69 decimal khap tu number de ma shi decimal point shi point the machine next 25.2 da 25 lo digola 10 chuni sajal thi 10 ki sajala 25.2 dikhar da 10 ki sajal da dus thi next dikha 38 da 38 point ra number yo maran lego thi gelengin la sa mego sangal khati las lego thi la sa confuse ma cha tenda telati ne de gor del number dina kha kuch me ne lego thi shene de gor to confuse ma cha tenda lego thi how say go to say
and the gel add chi kap to add china hazare 9 chera 6 gal 2 dumna 8.5 gal 8 dumna hazare 13 ra ani the gela rang du sam down the ge gal ni dumna hazare chura chu gal sum dumna hazare chok sum ra du sin number 1 the ge di chi ani ge gal ni dumna hazare chura chu gal chik dumna chok sorry chu gal chik dumna chukchi gal sum dumna chupshi and number 1 chik sha ani ni gal chik dumna hazare sum जो कि आंसर दिखा रहा ना 343.89 नेक्स्ट टॉपिक दिखा रहा ना सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल दिमाग हंटे सब्ट्रैक्ट छो मेरा खतु ना सब्ट्रैक्शन ला सब्ट्रैक्ट छो कबदला रंग लेवा ना है फ्रॉम गी जेल नंबर खरी नंगे ला थ्योर ता होसे फ्रॉम गी जेल हंटे थ्योर ना खर दो 3.5 रिदा फ्रॉम गी जेल नंबर दिखा दो 3.5 रिदा अनि फ्रॉम गी जे दिंगे ला थी दी जेल हरे फ्रॉम गी ले पिटी वाला थी 1.74 दूसरी कुछ से तो दी गांग नंबर तोंपर ना जो लेगोश थी होसे लेगो थी अंदी जेला हरे दूसरी मा सब्ट्रैक्ट थी नॉर्मल नम गुनिये मा राउंड तो जांग साइको चिना गावला जांग सारा खंडे सब्ट्रैक्ट छो में थेंगो में खंडे थेंगो ना तो नंबर मिदु वाले लेगो गिछब लंगा जो खटिरे नंबर 10 थीरा रे मरे 10 थी दुगला अंदी जेला 10 चुनी 시리나 아주래 두그라 아니 따디제는 넘버 디카래 응아라 응아 디가제래 쫑아라 디고 리니야 디니 찍기야라 가서 야디고라 하제래 디 줍시 제그라 어제래 줍시니 듄테나 아주래 듄 코라 랑겔 하라 따디 디니야라 넘버 3니 야교라 3니 야교 이디고라 가서 하제래 2런티 고츠세 하우세 안 2니 찍테나 아주래 1 So answer दिखा लीजिए 1.76. So ये next topic दिखा ना multiplication of decimal ना खर्च है ना रंग सो तो दी multiply तंग में कोई थंबू ये category सुम ले यो चीरा गेले थंबू ये ले A शिसा B थियोतीस लोगा C है सुम ले टी तो थंबू दिखाने दे ना केसी लेगो यो चिना रा लेगो यो ना थंबू ये multiply कर decimal ला multiply तंग में कबला point में सब ने multiply तंग को से decimal point दी में सब ने multiply तंग तो दी ले दुगला 1.76 तंग लेगो दी में समा से लेगो दी में ना हजे 1 चुगुल हार दबा खरी निम तो 1 multiply तंग हरा रंग रा so 1.76 multiply by 1 दिखा जरे point में सम ना सा 176 ता शिनी लेगो हजो दो लेगो चिक दो point में सम multiply तंग चिक नी सम multiply तंग 176 ले सा लेगो दी मा शु वो जो से बीजे ना नेक्स्ट स्टेप दिखाना ना point गिजे ना मा हजो दो चिक नी दो ना बनी नी दो वाला point चिक नी अंदर चेक गया जो के आंसर दी 17.60 लेर 17.60 लाने दिवर 17.6 लाने दिवर तो नेक्स्ट चिको चिके तारा point में सम multiply तंग ला सा लेगो में सम सा लेगो लास्ट लेके यार हाउ से so 17600 लदा point जे नमा जो नी दो दूसरी चेक क्या हाउ से तो दी थी वे कब दला 176 लाइन चिको थिनी दिवर चिको चिके दिखांग ला 117.6 लाइन थिनी दिवर कुछ से नेक्स्ट चिको चिके तारा 0.5 दां 10 multiply तंग ना point में सम ला सकेले and 5 the 1 multiply thank you सम अन जेले वो गैप decimal point चिक जेल नम दो चिक जेल पर and point गैप 5.0 means 5 the चिक पर ओके नेक्स्ट चिको चिके 0.5 ता 100 multiply ता 5 लेगो हजो दो लेगो नी दो 500 and point जेल नम हजो चिक दो ना जो आंसर दिखा रहा है 50 दूसरी चीज ओके तो नेक्स्ट थियो इंटू दो होगा ना केला हलस point में सम multiply ता ला सा थमगे ला सुसु साइड ला रे रफ थियो नहीं रे दूसरी थी रंग point में सम multiply ता हो से थी वे कब तला रंग जो point में सम multiply ता ना कब तो 354 ता खरे multiply ता ना 5 दे multiply ता 5 4 से हजरे 20 रा multiply ता ना 5 4 से 22 5 5 से 25 गलनी दो ना हजरे 27 2 5 3 5 से 15 16 17 रा दूसरी 1770 रा point जेला ना हजो दता चिक नी सुम दो दिले दुगला चिक नी सुम दिल चेक के जो के आंसर दिखा रहा ना 1.770 ले आंसर दिखा लेना आंसर दी 1.770 जो के आंसर दी दिर कुछ से दूसरी डेसिमल पॉइंट में सन मतलब ता अन डेसिमल पॉइंट दी लास्ट ला अनि जो चितायर कैलकुलेट शेयर काउंट चिन हाउ से ता नेक्स्ट चिको चिक्या थ्योरी चिको चिक्या डेल चिको चिक्या ता दी थियो ना ता रंग जो 0.0
point me sum la sa decimal point me sum 001 means 1 the chik para ta thambu na decimal point me sum number t ose 10101 dus t number khari ne decimal point mina dus chagra point mina dus chagra number khari nyam dala 1 multiply ta na khora number rangya re mare rangya li ra ta dile du golo ta point thanga chi point gi je number di thanga chi number zo do chikni ani sum shi do shi le du gol ta chini chekyap chikni sum shi an du shi chekyap jo answer dikhara la na answer di 1.0101 answer di ler how say this go chu de rang zo yemna rang zo kena zo su chu du sam na chi chi kyang da rang da de decimal point me sam na ha chi 101 do 101.01 da decimal point me sam na dus chura ti nyam to number hari multiply tang number point decimal point me sam 1 ge multiply ta 1 ge multiply ta na answer rang ke li ra khali la na 1171 1070 1171 1070 10101 li ra decimal point thanga ji na point gi jen number thanga ji chikni sumshi number chikni sumshi de 1.0101 answer da na chi ji kya house the next chi ji kya dir da the point me sam ne multiply tang la sa kelai ajal 100.01 do 100.01 do 100 point me sam ne multiply tang 100.01 those multiply tang ani khare 1.1 means decimal point me sam sa level ki multiply tang gra level ki multiply tang du thamung 1 ki multiply tang 1 ki multiply number sam chi ji kya shu ro 10001 number da ra ra chi ji kya 1 ki multiply tang na 10001 tang last add chi 1100011 answer khale se 110011 lesa point gi je number thanga chi chikni sum do an chikni sum del check ke answer khare 110 means 110.011 answer dikhare answer dirar this decimal point multiply ta answer ki next topic dikhala na division of decimal dikhande division divide chu mera khande kyo me ta answer thambu ge na decimal point di thambu ge na khare fraction na su khande su ge na point me sam na sa ge le thambu ge na khare 31315 ra 315 upon point gi je number aso to chik itu lewo chik thi upon 10 multiply by dj la dikhar to 10 di marange shi wal number mena denominator la 1 thila sa ke lai kuchu sa how good tha dj la khala na denominator da numerator ni kya la ta da chik kya re number 10 chik par da nga ju khare kar tang tu khaja so nga ju khala so 315 chi won ha sa answer so ding anju gi khari lana answer di 31.5 ta 10 di multiply ta na khar lana 315 chhri la answer tachi buji kya next ta 31.5 ta 100 multiply ta na 100 slime ta dil ji buji kya da tagi ni na thige to decimal point me sam ni ma thi thamu ya khathi lana 31 ra 315 upon point gi je na ma ju da chik itu 10 thi and multiply by khathi re 100 la di wala 100 gi wal number mina khathi la tagi do chi chi dikang del thi ba zo 1 gi 1 thi an ti jin har numerator the denominator ni ke lego da lego chik karta ma zo khala so ta 315 multiply by khala so 10 ha sa multiply thagi multiplication ka re la sa khap tu multiply ta 315 and lego chik de ma shi जो answer दिखा ना 3150 rar means sumdong kya dang apchu rar ta जो next thiwa dil khalo na ta di decimal point di me asi thamo yela ra me asi na fraction number di khandis thila na 1296 ra 1296 upon khajina point in number azu chik ni do number ni do lego 100 thi lego ni thi ani divide sign dikhati na khajila na multiply le gyu ko chu se multiply le gyu ekap dala thagi ni jang na shi fraction na ni ma jang ba jang na shi khajila na ani 4 di khare bucha yudi kala khajir reciprocal che ulta le di 4 di kang le ge di wala li hause wala le di kala gang la number mi du 1 shar ko chu se ta di jina ga khala na gena
ta di jela rang zo khar jela na 4 do 4 lo di gona 4 1 sa 4 ra 4 da dile 4 gi tu re mare wo 12 9 6 la khandis na 4 gi kata 4 khaje sa 12 re 4 3 sa chiku chikan inti chinta rang zo thu gu du samna de 1 2 9 60 4 le gu how say 4 le gu na je 4 3 sa 12 ra dus cha sa 9 ra 9 le di gona 4 2 sa 8 ra magic thingi ra and 16 le di 4 4 sa 16 ra dus chindi ra answer di ta la sa zo khala so 4 dang for 12 9 60 4 le gu ga china chik tong ni ga gu ju di shi le gu na nga zo la answer khara so sum ge ni shu chap shi ra sa andi khara na answer sum ge ni shu chap shi ko chi le sum ge ni chap shi di ra ta di je la sum ge ni chap shi ra di ko na nga zo la answer khara so sum ge ni shu chap shi upon khala so 100 tha do go to the upon 100 ta di khare fraction ra fraction di decimal la pop na hadis chor ke la thamungi la decimal pa le ge la sa number di ma shu sumya ni shu chap shi di ma shu di je le go ha zo le go ni du gala chik ni del sekya so ki answer dikhala na 3.24 how say rang so dus kat ta thu gu dus na dus chini ki how say ta so next two dikhala na 22.5 down 1.5 dikhandis kyu go yeme how say thamungin decimal point diffraction na kyu 22.5 gi chab la khajire 225 upon point in ba zo chik do 10 and divide dikhajire multiply che la sa ge lengin la sa yemna thamungin rang decimal point chik do khap tu thamungin na khare fraction na gyur and dijel divide de multiply la ta ko zu se ba rang zo khare truk du changmanyam do table chi ga china dile dugal thamungil divide sign de mar ange shi ko je and dijel khare 1.5 the decimal the fraction na pam na 15 upon point jil na ma zo do chik do and 10 ko je tha dijel na zo khalan decimal di khare sorry decimal la division di gyurji le gyur la sa ge lai divide kab la method koro da kara ta ko inji multiply gyurji le gyur kor ma gyur na rang che thu mare sao se divide the multiply sign le gyurdu gala and the ulta chir ulta dil hare reciprocal di bucha le di macha li di bucha li ani dile di gala khajere 10 upon 15 ko se an di jela 10 dang 10 ka ta chi ko ji kyam to and 15 dang 225 di ge rang so side la raf ta right raf tang ra 15 da hare ni je ni changa di ge how se ani 1 sa 15 ra an khajil hare di ka gu ra gu du gal khajere ni shi sang ni jong de na zhe rang ni shi sang ni jong la di gala ani jong gal nga du ra 75 le khla ra 75 and le di gal 15 5 sa hadre 75 ra dos chin har answer di zero answer de zo khala sa 15 la sa 15 le di gala 15 1 sa 15 o yan ta kin zo thu gu dos samne gele i wal del ti ora zo di khala so 15 ra 15 and the answer di gwe ne also la khala equal to sign inji mi jitima di je la khala so 225 upon 15 ra di khore ni simplest form na su di 15 1 sa 15 khajo sa 225 do gele gwe ba video gala 15 sa 225 na so answer di 15 upon 1 means answer di khare 15 ta answer ki next topic dikhala na word problem ra ta answer bene chis the theo in the role na Tenzin spent rupees 9.50 for buying a pen and rupees 2.50 for one pencil. How much money did she spend ler ta bene chis ne ler de Tenzin gi ta khala na gumu 9.50 di pen nyu la to song tang re ler how say pesha jo money spent for thamu ne thura money ra pesha spent for pen nyu la mo gi gumu jo pheji tang do rupees 9.50 pheji tang do rupees 9.50 decimal je low equal number the single digit low re mare ra di je la pencil nyu la pesha do song jo tang do money spent for pencil nyu la mo gi gumu jo tang do rupees 2.50 pesha diga story la. So how much money
dishi spend the total money mogi to song hazu tang re kendo mogi pesha to song hazu tang re pena shi na internet ngazo pen na gumunga re la tra ani pencil la gumuni re na total gumazu la gum dim peji tang re jina shi bujang ngazo khare total hazu dom go tere ni decimal point 9.50 da 2.50 de dom go the total money ra therefore total money spent is equal to khande lana rupees the dom gora rupees khar da har do mere rupees 9.50 tang rupees khar do mere 2.50 di dom house the dom pick up la dom di gola side la rough chik nang house ta thanda rough such a medi gola gela di la thi da house 9.50 tang 2.50 dom na anjul khala re 00 dom na dom nga 0 rangya ra nga dom na chu chik disha 9 10 level 12 ra 12.00 ra re rupees the 12.00 which means khare rupees 12 total mogi to song gumo azu tang na gumo chungi tang de la pen dam pencil ni la which is the next theoretical na Kelsang had rupees 7.45 la he bought flowers for rupees 5.30 find the balance amount left in Kelsang la tarang zo thiwi ko the khala lan thiwi dinda Kelsang la total gumu ha la na gumu din dang 7.45 re la total money ra Kelsang la money kha la na rupees 7.45 yore la tra ta ko gi me to ji nyo to so ro pa le nyo ne ama le nyo ne re so ro pa nyo ne ama ne flowers ji nyo re la tra money spent for flowers money spent to song ta la ra spent for flowers ra me to la gumu ha to song ta la na rupees 5.30 tang re la ko se tang zo next yo de khala na find the balance amount se la dal hangma hajul hare la tang zo dini di theng gore mare thena zo hagura mi ji lo gumu ko lo gumu chu de chu ni gumu sum di pencil ni na me to ni na hangma de hajul din ha ra o de khandes na chu ni sum theng jang din ha ra che bu ji kan de la 7.45 ni 5.30 theng ora ti la de gola balance okay balance amount money ra ani balance money ra balance therefore जो खर्च है ना balance amount लने रे balance money is equal to खंडेस लना माथियों को रा rupees 7.45 ने rupees 5.30 माथे लथे ना हजू छल लना रांजो सो राफ रफेजी ताला ठुकु दुसम ना 7.45 ता decimal point यम तो शाला सा 5.30 रा हम खबतु nga ne le gotina nga shin sum de na chik decimal point ma shi di ne nga thena ni answer hala so rupees 2.15 answer dir ko se ta do shin chapter di sorry